igramo Kit ili Sky PvP, ne znam kako se zove, idemo PvP, evo ljudi, killujemo likove, ljudi killujemo killove, tu si, mojsi, jebate ljudi, pobili smo. Ljudi, ovo mi smita. Evo idemo dalje. Znači uzmem lajkića s orlom. Imam kako se kaže. O, ne. Ljudi. Sad se mogu crknuti. Ne. Lik. Sad ako crknem. Mada ću crći. Nemam strijele. Samo će me lagovi spolast od njega. Ne. Moram ga killat. Sad. Ne. Aj, ljudi, mogao sam ga ubiti. Joj, rupla, ja ću jedno. Čekam ide na fajtu. Ja ga kill. Tu. Idemo ovdje. Ne! Otkud mi lik iza leđa? Ovako, stavim slušalce. Evo ljudi, nadam se da me čujete. Killa. Znači igram na Sarmi i ovdje. Ne! Dobar. Ovdje. Sad ga ovaj ne ubio, jebem ti. Ne mogu vjerovat. Budov. Nisam ovo igrao, ne znam nija koliko. Da nisam za tako profila i to sve. Koliko brzo vrijeme leti, snimam već 3 minute, idem malo brže ovo. Nema toliko dobrih kilova. Imate ovo da uzmete. Sada sam uzeo speed. Idemo sa speedom, ljudi, to je taj pro speeder. Zovu me Spider. Ovo me kilo, jebem ti. Saš ti umrt. Majmuna jedan. Oj, sad će mene ovaj ući. Ubili smo onoga. Dobro. Što je mene ubio? Ovaj mi. Sad. Šugo. Ljudi. Oj, ljudi, ubio sam jednog. Bili su u timu. Tako da nisam ne mogu. Neko mi je iza leđa. Stvari. Ne, nestali su. Ne! Iza leđa mi je lik. Kilaj ga, ne. Zanovo, ljudi. Idemo sad za. Tu. Oj! Zanovo. Evo ljudi. Sad.
Ljudi, koliko ja snimam? 5 minuta. Dobro, idemo. Tu smo naslijeti. Sada. Ne! Parkour. Ne! Aj. Ne. Idemo ljudi. Gore je lik, a da Bog dade skini njega gore. Idemo ljudi, kilaj ga. Tu. Bježi! Ne! Jao. Nema vezi. Idemo. Jupi, koji sam pro. Znači ljudi sad moramo gore iskivati. Idemo mi na centar se fajtat. Oj, haker ljudi. Haker, vidite, udaramo co. 1000 metara. Znači ne mogu dijet. Znači ima hakera na serveru. Tako da se ne čudite. Evo ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam sviđa, ostavite like, share, subscribe. Ćao!